Ugoko ne kwa Kikuyu podcast. Guys, results cia Emurua Dikirr. Kuria Emurua Dikirr muthenya umuthi ni tuonire ni mathire wikia kura na magikia kura andu ni maumire na njira nene muno, ona mungirora mbica ici ni kumana raini nene muno andu magithi wikia kura. Candidate aria maramenyekana ni eri, kwina Vincent Rotich wa DCP na kwina Dollarline wa UDA. Guys, like tobie na polling station uria kura cikubehavaga in different polling station, igether ujuke rimwe reterere out of 35 polling station iria cireketie Gutarwo live, Dollarline cigana na Vincent Rotich ena cigana. Now na guys, wana maitho makwa me matune ndugeciria ati ni huthagira githukia tombo aca ni homa, ona thauti yakwa ni kuigua ti njega, but abi okay. Lakini mutore in some polling station uria uguthia na mbere, like twambie na polling station ino imwe. Kwina Kaptololo polling station ni kuna Vincent wa DCP ni utongoretie na kwa 239, Dollarline 132, na riu kwina others ucio tigutinda tukimarora. Kwina polling station ino iretwo Chelemei primary ni kuona DCP 232, UDA Kura 4. Icio ni results iria andu mekomemerakagia goko online. Riu reke tuthie kuria kunikuo riu Rotich egutongoragia. Kwina goko nakuo ni kuona goko ni Kûnyîtanire primary school, ni kuona Dollarline 560 wino wa UDA, Vincent Rotich 107, na ni kuona kundu gwitwo ena kundu kungi dona ena kundu kungi megwikirite kura icio agakora nyamu icio ni cirathi cikioraga guku uguo. Kwina kuria ningi mundu wa DCP mundu wa UDA egutongoretie. Now guys, out of 35 polling station, 35 out of 94 polling station, o neguo kura ciwana. Ladies and gentlemen, David Kipsang Ketel kana Dollarline ena kura 6,738. Uyu ni David Kipsang Ketel, uyu ni wa UDA. Acoketwo ni Vincent Kibet Rotich wa UDA, wa DCP. So UDA no matongoretie na kura 6,738, na Vincent Kibet Rotich wa DCP agacoka na kura 3,577. ni kuna Gideon kwa H40 acio angi. Riu aya ni PNU, kwaja candidate wa PNU Desma Cherono ena kura 27 out of 35 polling station iria cigete out of 94. Riu hena kaundu da realize ogirora riri voter difference ni almost ngiri 3. So ndiamenya kana mambiririe na stronghold cia Dollarline kana mambiririe atia, no utiganu ucio bado no munini. Ungirora ni 35 polling station out of 94. So kwina around 60 polling station kuna citatangathitwo. So 60 polling station ni nyingi na no make difference, no ni gwetera turetera tuone. Hena kaundu realize muko igwete kwina polling station cikurehete thina. Na ku polling station icio iria kumugweteire Kisuyu Kiptolongo na kukungi kunikuo urona candidate wa DCP egutongoragia. So mekwagagia kurehe mehem kuria DCP kana stronghold cia DCP ni kunikuo mekwagagia kurehe mehem na makageria kurehe thina. But anyway, matakinyetie kuria mwisho tutingitua cira. No hena undu ngire, ladies and gentlemen, even if Gachagua kana kiama kia DCP will not win, Gachagua ni kumake a statement nene muno to difference yo tinene. Ni kumake statement ya tiriri andu akuria matirenda matirenda Ruto. Kuna statement ekumeko
So even if DCP will lose, niguthigimanyithagia ure kwa thina mbere. Even if DCP will lose, kwena statement ikumekwo kana egwekwo rekuria mwena wa Emurua Dikirr that andu akuria ni magonogetio, andu akuria aingi ni manogetio na iji mweno. Ino statement ikumekwo tondu DCP ni kiama kinini uria maratwara na dollar line ka mundu gwitora teacher. Difference yo so far si kubwa sana, so you can tell that ni mageretie na toni andu aingi meke uria campaign ciahoragwo kuria mwena wa Emurua Dikirr. So DCP make statement na nikuonania ni roke na hinya mwingi muno, na ungirora ono muthi uria ciama popularity ya ciama ni kuona DCP ni ukirite na rate nene muno, na ungirora UDA ni gwete muno, ODM ni gwete muno, no ungirora kiama kia DCP ni ukite na njira nene muno, ladies and gentlemen. So results shwana so far mutia kwa ngoro no ngumurehera uria kwathi na mbere, no nguthii ngimurehagira uria Maumirira maroka, ni nguthii ngimwikagira videos ndimwira uria kuhuana bethe torejo ni megukorwo makirikia. So by Saturday I be here, I will let you know uria gwikarite, I will let you know uria maundu marathie na mbere kuri mwena wa Emurua Dikirr. So usibanduke, you just wait, nigumuhe final results na oguo niguo kuri mwena wa Emurua Dikirr maundu maikarite oguo so far, but nothing to worry. Gachagua will make statement, by the way. DCP will make statement. Nama kuhotana nimekuonania nimageretie na njira nene muno. Maundu maikarite oguo, ladies and gentlemen. Tire undu tungiuga thaa ici, no twetereire ikura iria cikitio ni kura 10,488 ciothe ni kura 10,488. David Kipsangetel ena 64% ya kura icio, Vezal Kibero Teach that 4%, Shegina Matiki uti mundu kinyatia 1% acio angi othe. So let's wait and see, bado mambo, but voter turnout ilikuwa juu sana huko, nitoni andu nimetikire kumira na njira nene mo. Andu by the way, andu mumirire na njira nene muno kuri mwena wa Emurua Dikirr. Nitoni line shuma nene, especially mathaa maya ma hwaini, line shuma nene muno kuri andu metikitie mambe marute wira wao getha macoke kwiko ne guthi wikia kura ni hwaini, tondu line cianene muno mathaa ma hwaini. Guys, wale goikarite mambo iko hivyo, kaje tuitwa DCP kwa number 2. Let's wait and see tuna vile tu mambo itakuwa. Anyway, thank you, God bless you.